Chief Secretary ke Jelau bak DP Wak Lang henen ke siula ong bala depan Phah ya si pongot ki General Observer ni ki Nongpeit Pyrman ke Bynta ke arpuai terik urempang ban Pynbna ya ke Ilekshon ke KHASI bak Jhadc. Barok ki don si spak khat saungut ki kertong ki bani airing ke Ilekshon sya ke Jhadc pekentup ya si spak nyongut ki shenrang bak nyongut ki kentai. Kat baki don si spak san pu prangut ki kertong ki bina kuna ke election ke KHASI ki bakentup ya si spak sau pun riungut ki shenrang bat khat arngut ki kentai. Ke KHASI kan don hadu si hajar riu spak riu kendai teli ki jakat vote. Kat baki JHADC ke don sau spak nyau punyau teli ki jakat vote. Ke jing don ki nok vote ke KHADC ke long kendai lak kendai pun riu hajar san spak khat prangut. Kat bah JHADC ke long lai lak khat ar hajar lai spak ngut. Ka constituency ke bahet tam hak KHADC ke deka maulai haringkat sau kendai hajar praspa sapuengut ki nong thap vote kat ba ke berit tam ke deka jayau haringkat kat nyo hajar shispa sau pu prangut ki nong thap vote ha KHADC ke bahet tam ke de ha mutlong sok kempor haringkat kat sau hajar shispa an riu punyo ki nong thap vote and we have the total number of 114 candidates, 114 candidates for Bynta Hills Autonomous District Council, out of which 107 are male and 7 are female. In KHASI Hills District Council, we have a total of 158 candidates, out of which 146 are male and female, about 12 numbers. The smallest constituency in KHASI Hills is in Jhadc. It's only about 17,148.